Bishop Ekwenyar tinaka Church of Uganda Kosoroti Diocese Kosia Odongo ngeneza esikatike uriakalo teso awanyebe Aimorikikinos eswamata anwaya unapo tingaka nernyo no bai Aimorikikina bakai amina nare bakai aswame bakai anwaya unapo aramamiko tai morina unyowani ogewolo kune kanisa iso ane kota Aimorikikina arami kota swam jala kanyam dari kota nyam ulota swam Tiyanari Bishop Odongo kotomo kansa kalo Amorto Primary School kotem kala walwal Kosoroti District apakane tolosho Aidokio na idue akanin kosodi Aisiwen ikalia ikanyare epeta kaili pakin duelu P7 luo semro kala Amorto Primary School luda ebe itaibo ikina ingito naka PLOE na ade bunit kotoma pak aneuriana Abuda Bishop Kichora kikalia ngunda abunge sodawa Aisiwen epeta nepepeka ngunda duelu abunge sidoko kakanin awanyu nebe yangartos kesi edeke kwape akiratona Paul noi kobala be nes ageonet na achoa boko teniare tena wai tibwe kepeta kujumabere rupa ini angorokere madashine na lilingata nera dojo bale be irupia gelot aduko kini jo ka gel tokalo etu echeta ka teso o mai joda je papelo waikon la polonikon ere tilori angore je polo pejata tirore mani mana kokore mani mana kine imuro tai mani mana la yor joreke tinga kana runyo to mo be ko de kilo tai dario unia me joko to mapat ilongi puta ene tamokat no mente koti luta ente bilangi Kita jadi tebale rai tungana ne ba. Haleluya. Dua tiga sese. Ngoni yesema itabedu kone la yung tengai edeke. Kuora be dokle ne kebe ejaka yet. Jobo ni marogi osupuka. Jobo ni choka to watermelon ka. Jobo ni gari Lumio to makipika. Nyo kiterona ne ni majo dokle ne kon. Somebody shout hallelujah. Oyo mtese jaka ito jaka kidding dukone ejo anwe pote kwa kisai o poto o mina jodalo kon ipoete ne pepe o paso mina jodana kon jode kilo kitabo munore meralo sai pene koro bar la bongune leti perai sukunyi ngokore ani no mamejo akazailel na Paul no ene supporti mungolen ko dutu kotomo kansa akaulo na daune rai siwene kesi epeta kosoti daichie ka kesi alimorinu otauno ke akiro no akono alimu me duko na koke ya lame polongo no ila subane sile lengi tengo ke dikako ke dikamura kai puda toko ke re ya lame pol ya lame ka taunara jok ai bus oboido dobu o tep yala mikino lili makwap akiskolo ba yala manepola kereng'esingin Kanwa TV is Felix Osujo Kosoroti.